Pinianar lo por phai krihini rachiti ma por malom Westkar Benglong lo Tomon-Arve kethepik ajok kiruni pen kahilo kilometer trok anbak prilu lo kedo Waisong High School ahem humni asar nung abangke oipon lap anpinlo Kiruni police station ke parlo prilu hawar long Pinianar lo por phai krihini por malom Tomon-Arve kethepar pega jok minangana hema bangke Tomon oipon lablo Bangso hud Waisong High School ahem stame humni abangke asar nung oipon lap anpinlo Tomon ke oipon lab school he marlo kido computer, ceiling, chair, desk bench, ceiling fan do anta na hok dun nang edlo. Bangso butak headmaster Birendera Pherangkia phanang kapachini dun atengki non kahino dun lake computer class ang deng pinaka potsi non amare bangke class ki thana bang akasiksak Pinang dopo pusi ningchipon. 12 baji malam thedong isi tomon karting wanglo masi la school hem umninia building ating ta henot thailo la nilipire angtona hem sinang room kong amen da computer room by class 10 room la pen 8 9 room angtona building ating ham masinang room thailo masih kelas kethanita siksak dak hono kan Non amat kahino dun laki class 8 class 9 class 10 lapen computer ang deng asi kahino dun edlo pusi Karbeng Autonomous Council kachari etum prabjin pen repairing asaya bang claim pona sonte mesenji lapen an parta computer do anta arve pen ajok lang cham edlo apotsi kahino jang ring do puta pachini ponthu bangke motamoti la class free computer room class 10 8 9 room bangke none prang bangke sabsul loge than bang siksak chat po lasi government hin ade council hin men dau immediately repairing masinili chuning rilo pen computer ta prai rv porok lo si kahinoya chance thipi Kiruni ben Mohanteron Karbeng Long Life